Karlitang Bidyasing Lekthe ahem prekjam asong kahumri dam. APHLC Central Committee pet mukro alam kia puthak pherang ke amai kangni. Jinthong mondo lapen CYDC Jinthong Youth Development Committee atum PTPC Karlitang Bidyasing Lekthe pan kachikimo mate melu ke kaipon. Kardom Birta Life Penili Birta Thanbang Phi Sami Suhenati Mupi Non Birta Angton Pen Arjupanik Tha Karlitang Bidyasing Lekthe ahem Pini KAC EM Omar Singh Tiso Rites Inhi CCF SS Rao KSA Lamding Maipu Thomson Rongpi KAWJF Amai Phi Violet BP atup kahumri padopon KAC Pen Karlitang Bidyasing Lekthe ahem asorapan lakpho tangka piponlu Jaluk langteng along school kimpo lapen mukro along kumlin silamsi kisung kipo ahem tunatumapan boreng awar sai pipon pupusi KAC atup lamchak chipipon Jinthong pen Birta Life appearance sarhonterang report. আমি কাৰ্বিংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা আজি আহিছোঁ লগতে EM লগতে আমাৰ জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী আজি ইয়াত অহা মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে যে আমি কাৰ্বিংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা টিম কাৰ্বিংলং তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি এই ফেমিলিবিলাকক এক্সগ্ৰেচিয়া 5 লাখ টকা আমি সহায় সুযোগ হিচাপে দিছে আৰু তেখেতৰ ফেমিলিবিলাকক আমি সংস্থাপন দিবৰ কাৰণে কাৰ্বিংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে আৰু আহিবলগীয়া দিনত যিকোনো সহায় সুযোগ দিবৰ বুলি কাৰ্বিংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা আহিছোঁ আৰু এই ইনচিডেণ্টটো যি হৈছে কাৰ্বিংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা নিন্দা কৰিছোঁ আৰু আহিবলগীয়া দিনত আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আৰু কাৰ্বিংলং অট'নমাছ কাউন্সিল প্ৰটেকশ্যন কৰি যথেষ্ট ষ্টেপ ল'ব যাতে আৰু কাঠচোৰবিলাকৰ কাৰণে ইয়াত সুযোগ দিয়া নহ'ব আৰু যিকোনো ষ্টেপ আমি কাউন্সিলৰ পৰা যেনেকৈ সিদ্ধান্ত লৈছে এই সিদ্ধান্তবিলাক আমি অকল কথাই নহয় আমি কাম দি আৰু আহিবলগীয়া দিনত আমি পৰিচয় আমাৰ কাৰ্বিংলং অট'নমাছ কাউন্সিল তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰ নেতৃত্বত আমি সফল হ'ম বুলি আৰু সকলো ৰাইজৰ সহায় সুযোগ আছে আপোনালোকৰ প্ৰেছ মিডিয়াসকলে যেনেকৈ সহায় সুযোগ দিছে আপোনালোকক সকলো মই ধন্যবাদ দিছোঁ non prekjam pen ini kan lagi pibet nak pola ni sasta mi hem ikde nak po asisar kiti kiding kan kami chuning week lo ini bangke non em zartung konserven poisa 5 lakh ni pichot tinili regre mati lanjut tidori imati lekin non ikda asin mo ni kaya sumarahan injola non chilana school ji khanie Sekolah padunan kong timati kasi boleh masa bangke aso asa kami nak pibet nak pun parcin pen. Ini dah sekian pasti. Sekian Karbilo Charlia Songpen Meghalaya border Meghalaya CM alang konflik sama sarana kanjia ten la parnisi damtang apotna bangke lagi north khasi hills padam salang kanjia do north giant hills salang kanjia soal sialang keciklang padam like constitutionally talagi kali report kali kali pasti alang blindly kanjia lagi chokche kan Cujeng bajir anta Meghalaya phan Karlitang le PG ko bangke Karbilo Charlia Song hin pente chadon de kusen tum hin pente আপোনালোকে গম পাইছে ইতিমধ্যে বৰফি ৰাতিপুৱা 6:30 ৰাতিপুৱা এটা ইনচিডেণ্ট হৈছে আমাৰ আসাম মেঘালয় বৰ্ডাৰত মাটিটো আমাৰে হয় কাৰ্বি আংলং ঘৰে ইনচিডেণ্ট হৈছে তাতে আমাৰ এইজন
I call him a brave soldier. He's a brave soldier at the moment. And we salute him wholeheartedly. এজন মানে কিল হৈছে আৰু এজন ইঞ্জুৰ হৈছে বেয়াকৈ এজন আজি লাগিলি ফৰ্চুনেটলি মানে হোজাই হস্পিটেলত আছে আজি ৰিলিফ নহ'ব বাকী ইনচিডেণ্ট ডিটেইলছবিলাকতো আপোনালোকে জানে কালি আমি খান্দুলি গৈছিলোঁ যোৱাবাৰ ৰখি আমি মকৈলুম গৈছিলোঁ এইবিলাক আমি ইনচিডেণ্ট পূৰা ডিটেইল লৈ লৈছোঁ খান্দুলি লৈছোঁ বডি আমি ৰিকভাৰ নিজে আমি কৰিছোঁ মানে ৰিচিভ কৰিছোঁ কালি ৰাতি ডিফু হস্পিটেল ডিফু মেডিকেল কলেজত আছে তাতে থৈ আজি ৰাতিপুৱা ঘৰ আছে এইটো লংলাই বুলি কৈ নেকি এই জেগাটো ইয়াতে আনি দিছে মানে আমাৰ হোমগাৰ্ডৰ যিটো ঘৰ গতিকে আজি আমি চাবিছোঁ আজি আমাৰ ইষ্ট ৱেষ্ট হামৰেন ডিভিজন গোটেই সকলোৱে ফৰেষ্ট ষ্টাফ আহিছে ৰেঞ্জ অফিচাৰ আহিছে উই আৰ এক্সপ্ৰেছিং আৱাৰ সলিডাৰিটি অহাকালিও আমাৰ মানুহ আছে কোনো অসুবিধা নহয় এভৰিথিং উইল বি এনশ্যোৰ টু বি ডান পিচফুলি Ningdog lo, kasi pinya poran kinitum la Bidyasing Lekthe kote kititang ar puma hemat a family hem pami tum nang humri don si nono bang ke alang li hem sor pen alang somar la pen alang tum hem si la pen rong si hoi ban sinili tum ma ko ni tum ang puthuye bang ke la hello je alang tum han hedum compensation mate kirengji our side jene ka pinan ki thilot Kitilo hod alang ke claim bom sakuris tame alang tum hadi sibak permanent mate sakuri bang ke pinangji athe alang le hema sora vedalo kititang bang phani tum pareng ne apa se alang dike somar do episode do hema riddo alang dike reng abar sai phan ke ni tum hoi pan samin ang tum han choni ripilo la pen rong si hoi la pen hem si hoi pan samin ni tum hoi pan sin ang tum han choni ripilo la si karbeng long tum council tum ke lang pini ki pho hot bang chot ta pukali dan nangji alang tum han te ne dan nangji alang tum ke khai phan ke raya join ne la do awek karbeng long tum council phan sta me ke rai join ne pan se lang li aga pran dam nang lo ami thang jung jung man le pran ke chipadam kali la si karbeng long rat la bang chini nang ji apen asam sarkar tum nitum nang li tum border ni tum rai ber thek the nitum karbeng long phan nang li tum ke pivek ha district mane tum han ke pivek a 62 le real pote nang li tum nitum ke asam government long si do ke asam government so le nitum nang nang le pote nitum ko mara government long si nitum dam lang meghalaya government long tum do dun de ke ase asam government nitum han la border area ke Nagaland punon golaghat punon non block ban bok tu nitum meghalaya border punon la tum security han pinang ji la pen mohet jot ani living jelo nitum han na jot karbeng long border area long se BOP bang pinang ji non ke halan meghalaya border lo mat ke bi besi another 15-16 kilometer ar long se BOP nang bi 2018 aning kan nitum so bokso ipil lo jela so BOP ki bi dak chokche hapan pon sala dak adim long aklo masi binang ji sala so bostu bang ke majok ta karbeng long men ta aduje asam government men ta aduje meghalaya government ata aduyong lo lake la so posi pini bang ke la alu ke lang kilut chota joini si nang kilut o joini si khasia tum tame dak rong chi seng long lok lo khasia tum tame karbeng long thempi hai hu tame nang hu long lok lo people lo khasia people meghalaya government ke la tum ke state lo ke ta tum la ana kiduk ma khala alang tum la chuma tum han che rai pon thek thek ke khasia tum halang tum chepang reng un je kar la so thempi tapang hu long ke kang hu lo ma la tum ke pa che pareng ning ke alang tum state government set potel la ami thang ra che dang theng nei ke itum ke district zot itum ke methanga district methanga forest station se itum ke che rai ke ba forest ong te tum ke rai dam kali ke la so pasi no la so bang ke border area ke la non la pudet kali meghalaya border kali border tin long tame security pipa mi nang la pen permanent na bostu bang sadak binang ji Bidyasing Lekthe or family aro tar wife aro tar ru swali ase entor family karone bhalke mane karbeng long Thomas council amar Dr. CM Toliram Rohang kane ami request korisu aro Dr. Himanto Biswa Sharma Assam government chief minister kane ami অনুৰোধ কৰিছো entor family karone permanently karone entor sabo karone ami mane request korisu aro appeal korisu तो पिनी निनी तुम के दामतांग पतु में देखे जो घटना Bidyasing Lekthe जो तो माने मुक्रो आरंग माने जिरो गंडेंग माने ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 एरिया ला सो फॉरेस्ट थैंपी कांगहु को मेन पेन काचेक थैंखेंग ला सो जॉब ला पुपु समे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तुम समे अमे थांगा साइ काचेक क्लेम ला पेन हाला असम पुलिस तुम तमे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पेन हाला दागा पब्लिक तुम हान के राप ला तो बांग सो जोइ ने पेन mane lang tum heli amu muni muthom same lang to kapang jar joini se ada kisuman chumang atum thilo tesila so chumang atum ki thelo got pen bangke itum karbeng long tum ching hona koti istame ikstame alang li Bidyasing Lekthe istame lang ali thidunang koklo ko piposi thidunang kokala ke itum phan border ke rai pia joini la border lo itum mane ke rai kom pia joini chalang li ke rat joini chalang li prandam lo athiali alang li ani ong dungoni pen same karbeng long rat pen asam sarkar pen karbeng long Thomas council phan same alang li pachini bom
dom lo hala da ki do ki sung ki chulong le ki junong le per the hada arong arat pen ka chi chak nang border ar do ki do tum si chichini hala so alam pa chini bom pen stame karbiang long tum tame ka junong le da son initiative chen e la pen asam sarkar tum tame kapang kre jo initiative chen e la pen meghalaya sarkar government tum stame hada ka alang tum khasia amunit tum han tumang amithang jati tum san me ka chelang kapang kre jo ne karbiang long so tame la so border area kelang kado be tum tame kelang kapang kre jo ne si pinia bangke tumang atum tame ki thinang do koklo tum arleng atum tame ki thinang do koklo asi non ni tumang ki thilot atum han mangke tumang atum non karbi atum non ki thila bang truck ne di bang truck ne ki thi tuman mangke la tuma bang mangke thedong tum be tum ne athina tum general munit ki cholong le ki junong le joni sela tum ta kang hulo Kasi la solong bangke tum khe hejan kacelang sela nei po lama ve la da ka chok che la sarkar tum si chok che alang tum kacelang ka chapang kre joni si non ili bangke karbi tum tami tum kidu kesung pulo la pen choma tum tami kidu kesung punang lo kasi la dak bangke tum kace pohong nanging po lama ve sami government tum han ke tum mangi ining ke siksak lo la pen la tum condemn lo alang mithang tum aira celang he mithang rar phan celang he tum condemn lo Nasi non itu mabangke alang li Bidyasing Lekthe chora phan bangke lake permanent asakuri alang phan pinangji alang klemon jet asakuri pinangji athe alang li chora bedat pose aso mar chelang nangji apan alang li ahem ari chelang nangi pose alang phan ke nitum si direct la pulo council biang ton mas council pan asam government phan pulo alang li chora phan bangke sakuri pinangji klemon jet asakuri pinangji athe the sakuri pinang ne alang qualified alang kachali ateng alang phan pinang po hala sini tumke rong si hoi pan apan ahem si hoi pan apan itum Karbilang long women justice forum hoya som pasamin kado e phansan we Karbilang long hasamin itum ipil প্ৰথমে আপোনালোক সাংবাদিক সকললৈ সন্থাৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি সদৌ সংগঠিত প্ৰাপ্ত গৃহৰক্ষী সন্থা কাৰ্বিলং জিলা সমিতিৰ মই উপদেষ্টা মোৰ নাম শ্ৰী লোহিত বৰা আমি গৃহৰক্ষী বিভাগ আৰু আমাৰ গৃহৰক্ষী সন্থাৰ তৰফৰ পৰা স্থানীয় পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয় উপায়ুক্ত মহোদয় আৰু কাৰ্বিলং জিলা সাহিত্য পৰিষদৰ মুখ্য সচিব মাননীয় শ্ৰী তুলিৰাম ৰংহাংদেৱক আমি আৰু ফৰেষ্ট বিভাগৰ উপাধ্যক্ষসকলক আমি সন্থাৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গৰ যি দুখ বেদনা সেইসকলক যাতে কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ বাবে তেওঁলোকে সুব্যৱস্থা কৰি দিবৰ বাবে আমি সন্থাৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু মাননীয় সাহিত্য পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰী তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়া দেৱক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁ যেন এই শোকসন্তপ্ত পৰিয়াল মাননীয় শ্ৰী বিদ্যাসিং লেক্থেৰ পৰিয়ালটোক তেওঁ পৰিয়ালবৰ্গটো সুচাৰুৰূপে চলিবৰ বাবে কিবা এটা সুব্যৱস্থা কৰি দিব বুলি আমি সন্থাৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু বিদ্যাসিং লেক্থেৰ পৰলোকগামী হোৱা যি আত্মা তেওঁ যাতে চিৰশান্তিভাৱে য'তে থাকে ত'তে চিৰশান্তি থাকক বুলি আমি সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি অনুৰোধ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ Pini porphai ke thoma porpen APHLC Central Committee hinpen APHLC Maipu JI Qatar amithanga hemalong phirangkia mai ingnipon laso long APHLC Maipu JI Qatar APHLC dun Maipu Rajesh Tiso Dihin Ringbang Kursing atum Chetongdun labang so phirangkia mai long alang litumpen kaningja lamthe arjupon sinang daldali pen birda life phirangke Abraham Tiso report ange ke thekdam long bangel son lo जो कोपियो पर सी हला डेड बॉडी से दी पुलिस अतुम वान वे डेड लो पे पर सी कलेक्ट दम दे डेड लो अंगे ला पुथकता इनो द बंके असम पुलिस अमुनिट माने होम गार्ड असम पुलिस अमुनिट लके अको जोंसी असम गवर्नमेंट ला गिव एंड टेक पॉलिसी लोंग जोंसी ला उमक्रो एरिया ता मेघालय फान पीडेड लो पुलो तंगते lama si kolek dam dede bulotang te ha mukro na mukro hola jong si lapu bulotang te area jong si surrender edlo bulotang te tang te hala dake dam ra ko firing dam ya kampilo do ako hala timber smuggler ta kinep dam ya kam vedet bang area ke jong si pi edlo bulotang te lahelo ange athimala dam de ke mati di pick up dam nangi mati collect dam nangi mati
pu Assam police tum ta dam de de ange Meghalaya phan se a chance ki pilo ke di kape ponjia phan alang litum ma tha ma lage Meghalaya area pu se ma tha det luma Assam police manne atum order piluma ang song pen lage Meghalaya tum le pape claim na puluman te lapu me lo ansita Meghalaya atum pape claim na pusita ante pisi ke dam rake abnam tu nahi alang akam ni dolang la pot la sine tu ma tha lo la so akam bangke bongo sena tu mupini do la dagan de ili tu mana pa chu hong sai ya pha thang da kali ange thek dam long lo hala NEC pen kaselam atowar me pi khangjang lake mukoilum police station ansin an slam en lo bang NEC pen pu seta NEC pu seta Meghalaya PWD si kaselam ga mati a scheme la pen a fund si Meghalaya se salam hem kar kok la tovar kar kok anda hedi Meghalaya asor si gewang si kar kok ti da anta ande la pupulo dang te pisi gelang dun trong lo ps lo ma la lo ison ge ba NEC ke ahok lo la ke border da cross that ti te ma se ta la nang maintain nang kar kok ka do ve tu ge mang Meghalaya men sinai claim ange pu ana ke me atovar ilitum ta NEC atovar hala hong kram pen ham rendo mati lake ponse ki phuk kapi phuk tot anse dukhang yang lage tovar ta kali det ason ande people say KAC ta Charlie dunde det ba Assam government Charlie dunde det son a mesen atovar ki kim ya phan kaselam ya phan lasi ne tum lasi karbyang long la Charlie dunangi la pen nonomat phelang pi pen mukoilum an NEC pen name chat pen name mesen atovar selam serak nahi non ike dampor ike kado beta lage non amat ke cumang la pen khasi la pen karbiat tum haladak ning samjing pen sige dola atumi ni tum karbiat atum det la poli khasi atum da chingki te kan khasi atum da nang dun haladak meeting long halatum da thang da ferire ka feri thang da welang non amat ke la sini tum mo phita la fear psychosis mane ka pheri ka che pheri se roi ka pa vedet ra pa vedet ji aphan la pen ka pheri se roi dolo te hedi banga tum a chance nang enduji lage ako ka pithi thuji aphan tabuya a chance nang enduja a upai do our side do ko ti son la basiela fear psychosis ka pa vedet ji aphan ke nilitum APHLC pen hadak Meghalaya government ba pulote Joai district administration phanlo chuning riji lepen dak West Karbiang long district phanda chuning riji hadak ni tum phan permission na pija phan apen non da chuning ri lo alang litum permission ang pinai pusi laka ke thom chinthong financier lo lung e longbui alok chinthong arat ke ong dung atum chelang si Karlitang Bidyasing Lekthe phat chomreng me ke do dunlong je phat milu kaidun pen herjume hangpi lason si chinthong along long plia dim kachikimu asai padupon pusi BJP chinthong model amai phu Simeon rong phar pen than nang pachinidun laso along jasmet pen sewadesi amai phu lapen chinthong BJP model amai phu Samson rong phar tum pen si milu kai asai japon pen mangcheng pon chinthong pen bertala aprang ke sarhon teram report Bon kali tum na suma tum ke ni tum bidyasing saman kalau tum confidence labang sora rat amu chito ben labang sunni do chupek lang amelo ya samire tum Carbeno Thomas Council kachari pon litum kaching honai Carbeno Thomas Council asian to tortura mong hang alang li kapen khara jone kapen tum kin thong local mesi abir crusar alang li ke chupidu ko jone lason thasi pini Carbeno Thomas Council abitung pe bangun dalo mo vakit same alang litum esosoni sai kamakam to ko jone same pini em kita sing hisar la pero more sing tiso sar alang litum
labangso isung gepo mata ili tuma korte kar itum ili tuma nok bim Bidyasing Lekthe alang li hemasor alang li don ratu mana humri si alang li hemasor ari deng pensi si kalak kota pikang lo apela sama thang si hala bangso pinil dana ko humri long amelong stame perang kelong thenus stame ni jikang lo karbilong turmas council pen laili tuma korte Karlitang Bidyasing Lekthe alang li hemasor mata chor fan stame cheklo janong bong pen Kurang bersaiz temi pipon di pusat pula. Tapi alang li men pen Bidyasing Lekthe men pen stame kacali asai ham mata school stame bipon po pusip ini nenge pon lo. Tapi langsung tasin ile tum khe no be pilong ri kacare kom yone alang li apang dam nang ko jone. Alang li kumlin mukro. Ala kuda market phobe ka di mata se alang li kumlin pipon po pulo. Tasip ini langsung karbilong turmas council pen ke bang la ke tum ning karong pe kalam lo. Apa nalang tum kabilong tum mas council kacari pon doktor tu nama hangsa kabori pon lain makeli tum curure ne bons tame ila tum athir thipen ghandun je makel labang solam chagan sami ke plengi phansi etum chinthong arat dorom ratari song lapen luchal song pen chalo kadu webstame etum chune pon padikem lapen hang pon padikem chinthong angkang pi pustame iningwe ado porpai bagi kopen pasti labangso condolence mate nindu ko chupek lang gala no ile tuma korte Karlitang Bidyasing Lekthe ali khaino be pini ile tum longri long pa chara ko mate lang ile tum pilongri karbeng long karbilongri ka chara ko mjoni aku me khanoi pen ke bang oglang no tum ari dengan li pram dam nang aso yone pen sipini minir tum dadak tinthong angkang pigedo ratari song chipupe luchalia song chipupe lapen kapre adhoro malam nim chipupe tamire tumla khen of be Bidyasing Lekthe alang li chomrong me alang li karjong aning samjin pa kape dudunji phan nire to pini longolboi hawar rongjang phong la phada pen hawa ne tum kado bai long clip pini lama so pini non son armu cheto si ne tum condolence mate ning duk chepek lang don mate alang li phan chomrong me alang li karjong ning samjin pa kape dudunji phan sin tum jin thong kang pi kido be rat armu chi ru men sin tum lama so condolence le pon pasi la son lo il tum lama so il tum pilongri karbilongri kacare kom yo nerang li pran da mangkok la ning du ka lam no lapan hala bangso jakong lang no mate oglang no tum lason ke klem da ke li tum tin thongarat pen patir pi pon si karbiang long karbiak he mate karbiang long ke do am na khe dhorom ki pubitin na samerang tum han pin rem pon no pasi ke bangilang por bang ke lason ile tum akorte mate lason thot ile tum pho phida dei lapan ke bangilang por bang ile tum khelam chipu nang ne lapan dhorom nang chipu nang ne lapan rat chare asong chipu pe pin pen anso sel tum pilong ri ka chare kom je phan ke alang li karjong chomrong me duko office tamerang list me kaita edu tumalong ahir juminang dudungani asigla maso ke mang se condolence mate nindu ko chupakang kon Pinya Birta Lapuan Sington pon iglo laing bomtha Birta Life